Ассаламу алейкум, сайгыл телесерджилер, хайырлы акшамлар olsun. Рамазан берекеті программасыны сейр етесіз ве сізнен бераберлікте мен Ситумеров. Білмей қалмай, Рамазан айының аман-аман ортасына келдік. Төнен кеже енді чықып көкке бақсам насыл түркіде кече бүгін айының 14-ті толы ай өз сыфатынен қуандыра баққанларын. Демек, байырға аман-аман чықтық, енді ашаға кечежеміз. Bir taraftan қуанасың, ama екінші тарафтан emde yazıklanasın, çünkü böyle mübarek ay kete деп. Ama bu mübarek günlerin boş geçirmeyik, tekeliniz Ramazan bereketi programması ile bu günlerini, bu saatlerini faydayla geçirmeye tırışayıq. Elbette ki iftar vakti yakınlaşa ve keliniz bizim genç balaçıklarımız Aş Tatlı adlı şiirini bizge yazıp yolladılar. Keliniz seyrete dinleyek. Aş tatlı olsun, emine usiyim. Bitam yaptı köbetiye, bugün hepimiz evde. Anam, babam, kardeşlerim ve tatam. Tez sofradan attık, aşamağa oturduk. Bismillah de başlayımız, tatlıdan ve aşağımız. Kapıdan ağam kırdı, aş tatlı olsun dedi. Aşağıdan son hepimiz elhamdülillah deyimiz. Maşallah, çok sağ olsun. Bizim balaçıklarımız kuvandıralар bizni Ramazan bereketi programmasını seyrettiniz. Eliklerde görüşeyik. Amin.